amakuru reka tuyagenda neza tuyature kuri Kange. Kuri Kange iyo bavuze ngo Kange ni umusozi uvi Kaziba uzorenga uja mu Rurambo hejuru hafashwe gutwa tuvugana aho Nyamitimbiri ni ubuvuye Kaziba gashekebwe uhaye wigira hejuru uzorenga ino ruguru. Nukuvuga ngo intambara yamaze kuva Kaziba mu mazu ku bitaro irazamuka no ku isoko iratambuka kigebo hayi inzira ijiruhwija noneho barazamuka bahereza umusozi wa Kange n'umusozi wa Kabwe Kaziba bafata kurengera hehe mu Rurambo. Iyo barengeye mu Rurambo hejuru baheza inzira zibiri, bashobora kumanuka inzira yo mwirangara cyangwa bakamanuka inzira yirangara ariko ntibace irangara bagatambika hirya bakazaciremera iremera bagatibukira hehe zabwegera. Aho ngaho n'ingabo ziri ubu nyine bavuze kwikanya Mitimbiri y'Ikaziba hasi yavuyemo ubu nyine ngo barimo barasanikaho kuri Kangwe yo kuri Kangwe nayo ngo ivuyemo. Abarundi bari bahari ntibahunze bazamuka mu Rurambo, bahunze barenguka hirya bazojo bita mu Gishari bakazama bamanuka bikamwirangara irangara bakaza guhereza yaza hano bita bahita mu Rubanga na zabwegera bakaba ko barahunga. No kuvuga ngo abo ngabo bari mu nzira ihunga ntibahagarara nta mitima bagifite. Aduyi wari uri hariya kandi wumvishije ngo umuntu wari kuri Kabwe Kaziba umuntu kumva yavuze ngo yari kuri Kange ngo yahunze ntukamuhe ugaheba nta muntu ubugihari habaya nuko Shuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV 1 Joshua Entertainment Joshua TV Rugenza TV mwaramutseho amahoro. No musi ni minsi 2 ukwezi kwa 12 umwaka ugeze mu marembera ubwo tuvyukiye mu nkuru zacu ariko kandi tukaba tutari twenyine nka Mibunda TV 1 tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu ari we Bwana Rugenza kuva kuri Rugenza TV hari ya hehe mugatenga kwa Rugenza. Kaze Bwana Rugenza. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment nawe Mibunda TV 1 uko gatiringa bimirana usongoye yego no nguruta kwisa umushitsi ndirubarurwa mukanya twari mugatenga ubu nyine aho turi mwaranda mu Mibunda hasi tukabana no mu marango ubu ngubu tukaba turi mu marango yo kumonye kuri uko flash yakizigenda ishobora kugenda gucya gatenga imaranda kumonye tukagakwa kandi kumonye abari aho hagati za Rugabano na za Nkango nabo tubasuhurijemo turabarumukije bagendeyemo yego. Kuko musanzwe mubizi amakuru yacu ara ya mu gitondo tuvyuka tubahereza amakuru yabaye hirya no hino. Ibyo twiyemeje kubahereza amakuru yabaye hirya no hino tukabariza amakuru n'ayandi tukayageraho. Murabona no umunsi ko turi mu ishamba ni bigaragaza ko amakuru ahari none kuja kuyavuga ni afere zigomba kwikinga ku biti kuko ni time bokurasa mujisho. Yego nshuti bavandimwe nikaze ku makuru yacu ya mu gitondo. Bwana Rugenza yego amakuru yacu ni menshi ariko kandi ntaza bura hatangirirwa nubwo ari menshi agira hatangirirwa yego ariko kubera ko twavuze ko imitima yacu iri ahari iminyenyo yacu turayahera mu Mibunda tugende no mu marango tuzoheza ari amarango yose ya Minembwe hanyuma tubone kugaruka tuza kureba uko hano muri plane hameze. Ngayo nguko breaking news munda yisi amakuru tosanga ku bindi binyamakuru etse kuri Mibunda TV 1 Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV. Turabasaba subscribe yeme turabakunda subscribe yonyine hanyuma biganiro byacu cyangwa se amakuru yacu azabagera kuri abantu bose umuntu wese nuzoza ubonana nundi wumva ururimi tuza tuvuga uzumugura ngo se wakoze subscribe kuri Mibunda TV 1 uwe nkuyi mwaka umugatizana nkwereke ukande umubaze ngo se ari kuzirugenza telefone ukandeho ari kuzumuhanga bigatinda Joshua Entertainment uzane ukandeho. Shuti bavandimwe nkuko mubizi uwo bita Mibunda wari wisize kandi uragutera uburezi ngwazabwiba uwo bita Mibunda hanyuma wagera kuri Mibunda ukabatiye timuzi ko Mibunda ari igihugu ciza kinini none umuntu witiriye igihugu ukundi mwa abanyamibunda muri none se ariko subundi reka turebe none se mfite subscribers 3500 none se ko Mibunda n'abantu bari kwisi nabo basigaye 3500 nukuri babikubitaga kandi turabinenze hakaba n'abanyindondo n'abanyaminembwe batuzi n'abanyamwoba
ndetse n'abanyakenya n'abagande abanyakenya ejo ndi wabonye muri concert ya Larme batangiye kuvuga ikinyamurenga abazungu none abanyakenya dufite Ukesa musiye muzuka mu gitondo akakubura mwaramutse nije wamwigishije wagize neza yego niwe landlord wanje ngayo ngoko amakuru y'ukuri ndeka tuyahere hariya n'ubundi aho bita mu mibunda uko byifashe ngaya nguko nuko muri iki gitondo bavyutse neza uhereye mu mibunda ukazamuka ukanyura za Gasiro ukarengera hariya za Rugabano winjira hariya aho bita biriya bice niwo bizikundusha reka ngufashe guki nukuvuga ngo mu mibunda ikaya barundi yari mu gipupu twababwiye ko ejo bundi bababwiye ngo nibamanuke batabara imwenga baragenda ngo baje kugera igiseke barakwama kibigeze bahatambuka abandi barazamuka ngo baje kugera ku musozi w'igongwa ati ntaho tworoha tuja amakuru tumenye yabereye hari hepfo mutegereza imitereko izohuruka hano iyo tuzakira ariko twebwe tuzofungira hano kumujira w'ikibira ibyo kwinjira mu kibira ntabihari nuko abo ngabo naho baheze bari kumwijiro nka kurya kw'imigozi y'imikanabwe aho niho bari tibinjiye tibagarutse ntibagiye bari hagati mu nitwa tuzuyaza nka wese azoruka tibagiye ntibagarutse baraho mu minembwe naho hariya mu marango bavyutse neza mu rugezi bavyutse amahoro iriya ndondo hirya ya za Gakenke hose uzagaruka usubira za Bicumbi na amahoro bose bavyutse neza batubasha kuvugana wagera mu mikenke hariya muri centre muji wa Makimbilio mu mikenke ababiri yera tubwiye ngo mu minembwe na mikenge ngo itakuwa ni muji wa Makimbilio mikenge nubwo bayitemwe amabo magana kuri ariko Imana yayivuzeho mu mikenke bavyutse neza nubwo drone ziza zihibasira ariko nubundi bameze neza mu rwitsa nkuku bahagaze bwuma ibo noneho babajenesi bahoraga baza kureba barabadiscipline tabiyongozi bakigira abasigaye bagiye kurera impfubyi ubusigaye bwose bwarandagaye hasigaye abarundi bakeya nabo bari stand by kumanuka ngayo ngako wagera kundondo hagati harimo abarundi barabagizi ba nabi bari yandayishimiye yatoje ngo kuzoza kwica abantu bari hari azami karati ariko ngo barinzi imvantaberwa nundi imvantaberwa tigomba kubaho gucyo nta barinzi b'abarundi bayifite abarundi ngo barahirinze niyo barinze nta bandi abantu barinze migenge mu mikarati nta mufu rero nta mubeme nta munyinto nta munyamurenge usibye imvantaberwa ihari gusa niyo barinze na kamombo yose batayo zingahe zirinze yomva ni bagume bayirinde umunsi umwe tuzaza kwirinda twebeneyo wagera hano kundondo baraho ngaho bameze neza barashima Imana nubwo umwanzi ari mwinshi hariya nubwo bafite terrorisme y'abanyatugara bakorana n'abarundi ariko kandi abantu b'abanyendondo hagati iri bita ngo n'indondo y'Ubuvire bahagaze bwuma banze kuba utugara baranze kata baranze nubwo ngo muri Gatamaremo azamura abana hariya ngo bita mu ngezi hariya bita munani za Rubarati ngo arashaka go hariya mu Marimba ngo arashaka ko akora training ariko n'ubundi ngo byaramugoye yazamukanye niba abana 20 ngo ashika barundi atese uzubona training y'abantu 20 baheye bimuburira uburyo nawe baradindimaye baraho saba soda saba civile baraho ngaho bamerewe nabaho ngaho bana nabo nukubasabira Imana ikazabakura muri amenyo ya Rubamba tukagenda twagaya ku ndondo iri ya Gahororo mu Gahororo bameze neza ariko intambara imaze kuba basabye Fureko kugenda none Fureko ngo yihishe intambara imaze kubikazi mwumvishije amakuru ejo ko abafurero barimo bavuga ngo AFC M23 ngo yazamutse iruhija ngo izamuka nimubuga ngo izorenga ati nonega ngo bamare kumenya amakuru wa Jeunesse ataho Fureko ni wewe uzi bene wanyu ngwino guje kurwana nabo ni wowe strategy wokoresha kugira ngo murwane na bene wanyu we muzoza jewe mwakubise mu gacugutwi nkakujya yabanza kubabwira ati ndarwaye abandi atohe leta yarakugariye warakize ngo arababwira ngo nawe bamurinze ngo arebe umuntu hano hirya none ngo yihishe mwanyirabukwe mu Furero nuko uwo nawe ntitwamenya aho yihishe ko aroza kwahishuka amakuru reka tuyagenda neza tuyature kuri Kange kuri Kange iyo bavuze ngo Kange ni umusozi uvikaziba uzorenga uja mu Rurambo hejuru hafashwe gutwa tuvugana aho Nyamitimbiri ni ubuvuye kaziba gashekebwe uhaye wigira hejuru uzorenga ino ruguru nukuvuga ngo intambara
yamaze kuva kaziba mu mazu ku bitaro irazamuka hano ku isoko iratambuka kigebo haye inzira ijira uhwija noneho barazamuka bahereza umusozi wa Kange n'umusozi wa Kabwe kaziba bafata kurengera hehe mu Rurambo iyo barengeye mu Rurambo hejuru baheza inzira zibiri bashobora kumanuka inzira yo mwirangara cyangwa bakamanuka inzira yirangara ariko ntibace irangara bagatambika hirya bakazaciremera iremera bagatibukira hehe zabwegera aho ngaho n'ingabo ziri ubu nyine bavuze kwikanya mitimbiri y'ikazi bahasi yavuyemo ubu nyine ngo barimo barasanikaho kuri Kangwe yo kuri Kangwe nawe ngo ivuyemo abarundi bari bahari ntibahunze bazamuka mu Rurambo bahunze barenguka hirya bazojo bita mu Gishari bakazama bamanuka bikamwirangara irangara bakaza guhereza yaza hano bita mu bahita mu Rubanga na za bwegera bakaba ko barahunga no kuvuga ngo abo ngabo bari mu nzira ihunga ntibahagarara nta mitima bagifite aduyi waruri yari kandi wumvishije ngo umuntu wari kuri Kabwe kaziba umuntu kumva yavuze ngo yari kuri Kange ngo yahunze ntukamuhe ugaheba nta muntu ubugihari haba nukuvuga ngo kuri Kange neza ubugiye kurenga hejuru mu Rurambo kwa Musiribanyi niho bita ngo amatongo kwa Musiribanyi kuri Ruvubu nukuvuga ngo ubone ingabo zirarenze kuri Ruvubu bwana Rugenza ukabona zirenze kuri Ruvubu bayuvira izo bivuyemo kabisa reka tumvise barenga hariya barahura n'izari zivira uhija reka tumvise amarikode uko babafu yarite yatere bavamia bana M23 balaza mchuto ngambo za mingi kaziba yule marubarika kule waliingia mpaka Katogota na kule Mwenga wako nashuka Mkotea Uvira watu walifungula fasi 8 baki hatujui watakamatia wapi na warudilia wapi. M23 ndio inaanza kabisa mchuto kupasula mpaka Uvira na ni M23 kwa kweli na wale watu kama na hiyo walianza ni hatari mzee. Roho ya Uvira yote iko pale, kama iko pale Luvunge pale, na roho yote ya Uvira iko pale Luvunge. So Uvira Luvunge ikitombe manake basi Uvira ina chance ya abagabo ni kabana biste babo inategemea Luvunge ngari kuzavuga Uvira yote inategemea pale Luvunge pale ngo Uvira yote inategemea Luvunge. So reka tuzatumvisa abantu amakuru kuri reka tumvise niko siri Uvira Luvunge ikinani tu kidogo basi vitu vinaharibika yote. Ya pale Luvunge pale tacha tuone sasa hivyo unasema M23 ndio ilianza atake. Ya sasa tuone nguvu zao sasa. Ya ndio tutaona sasa nani mwenye alikuwa anadanganya mwingine sasa mwa hizi siku zote hapa. Ndio Nasikia mimi naongea na mtu mweko Katogota. Nasema basoda Burundi wa moya wako wanavuka Rusizi wako wanachanga Marugombo. Wako wanakimbia. Kesi nasikia wanatokea Katogota wanakimbia Marugombo. Na watu ya Katogota wenye walikuwa pale wa moya walisavuka wako napita wanakimbia wanaenda Marugombo. Na kama M23 na mtuto mkali sana. Kwa kweli hali sio nzuri. Wanasema bunduki wako nazo hawayawe kuziona. Kama M23 ni matio, maki risasi inakuwa sababu Kio. Mwana kuambia na hatari, hadi imeko kule. Nishike. Eko. Nivute nikuvute. Tabiana, wanungu wazalendo na wapa pole sana. Ya hivyo wanawashauria tulikikuwa mgumu, watuvuke wakimbia kama Burundi sio wanakimbia. Nakwambia na hatari mtuto. Umugabo yari gaidi w'abasirikare arabatwara ngo bagiye gutera aravuga ati turinjirira hano nituja guhunga turacaha abasoldati ndakore kutaduhunga ya nguko amakuru nuko niko ameze ariko rero intambara ikabazuke kandi mu Gatogota ubundi imeze gute Gatogota imeze gute Gatogota na Ruvungi zimeze gute muri iyi ntambara ni point strategique imeze gute muri iyi ntambara ubundi bwana munyamakuru iyo ugeze Gatogota na Ruvungi wamaze gufata Ruvungi nukuvuga ngo Ruvungi Ruvungi hari ahantu hari icambu
bambukiranya ni Burundi yego utarinze guca ya Ruhwa uciye mu Rwanda wambuka Ruvungi gutya neza ukambukira i Burundi yaraza Rugombo nukuvuga ngo baramutse bageze Ruvungi yego i Burundi nta mutekano burarana nukuvuga ngo neva baraye mu Ruvungi ni ngaho babaraye ku marembo ya Bujumbura impamvu ni yihe azarasa ruguru bamwishyirane mu Ruvungi azohereza drone ruguru bamuterera amakompora mu Ruvungi bayambutse Bujumbura kuko ga AFC n'u Burundi ntaco bapfaga ariko mu gihe Burundi bwateye bugasatira bukageza buje kwikira bavye yari bashobora kurasa ruguru AFC yashinga gati ushano hano ku Ruvungi ligasenya Burundi kuruvuka ahantu ameze nukuvuga ngo ira plan de la Ruzizi ugeze ku Ruvungi cyangwa ugeze kubwegera ugeze mutarure ugeze hari ya zasange uburi kubona Burundi mushora inka hamwe bagabashora kujya bandi hakuno bivuga ko bashobora gutera handi bokomeza umurego za Kaziba abamaze kugerana Ruvungi bakinjira hari za Rugombo boca mu gitondo Rugombo yavuyemo nukuvuga ngo no munsi abarundi amara ntari hehe tari mu nico gituma uhaye umvofura bavuga ngo kera abasirikare b'abarundi bari hano Gatogota bamaze kuraswa FRDC yihungiye kare abazarendo bo ngo bafungiye hirya abarundi babona batsigiye ku rugamba bonyine nabo nibo gufata inzira bamabiru kwanka baramanuka bika muri Rusizi bariyambukira mu Rugombo bagaye gufungira nabo hakurya Kutu bavandi bamudukurikira ngayo nguko mugenzi wanje yarabivuze mwe mudukurikirana 5 kuri 5 amakuru y'ukuri nuko ubu nyine twatuvugana kuko babibabwiye kuko turi mugenzi wanje yarabivuze nukuvuga ngo bateye ahantu 8 bateye aho bita nubundi hari imwenga aho bita Kasika aho hose hari urugamba rudasanzwe bateye nubundi hari Kaziba werekeza nubundi za Rurambo umuriro watse batera nubundi ari akamanyola ahubwo ni Katogota uko mugenzi waje yarabivuze naho ubudeje yavuyemo uberekeje aho bita Ruvungi barongera batera aho bita nuza uzamuka aho bita zirangara uzamuka uzorengera neza mu Rurambo kwenyewe yego aho nawo habaye deja tombe utwa tuvuga ubundi gahumva bavuga ngo ku musozi wa Kange aho ni mu Rurambo hejuru uzuva kuri Kabwe Kaziba ukazamuka Kange warenga Kange hejuru uburenze neza aho bita kuri Ruvubu kumatongo kwa Musiribanye uba warenze hejuru mu Rurambo yego ngayo nguko bari badukurikiranye amakuru dufite kandi yizewe nuko bitabaye by'ubuhanya hatabaye igihinduka nuko Uvira abakozi b'Imana bashwa kurira Noheli na Bonane ubundi Uvira muri centre reka nkubwira ubundi Uvira imeze gute ufite Rurambo ufite mu Rurambo Uvira ntibiraye mu Rurambo wo cara kuri Kageregere ukamumanuka neza muri moja mbiri muri Murongwe ukamutibukira ara kwibarabara baje kubiro cyo gatandukanya Murongwe na Gasenga ukabuyinjiye nukuvuga ngo buriya Uvira wamaze gufata imisozi ya Rurambo Uvira ntibirimo habe n'igihe cy'intambara yo muri 98 igihe intambara igwemo baretiga kunze bare resist ariko igitero ariko abasirikare bavuye mu Rurambo n'abasirikare bamanutse hano kundondo bapfuye kumanuka bama bashingura ibirindiro baragenda nukuvuga ngo baba baguhanamye ntawana ntahuhagarara uburi muri daje gusa ico turibuze kwibaza niki mu gihe abarundi bari wacu ruguru noneho AFC giye gufata Kamanyura na Ruvungi ikubiteho bwegera na Mutarure ikubiteho na Sange izagere za Kiriba ese bano barundi bari ruguri wacu bazashira imbude hasi baturagirira abandi baduhinga rugeza aravuze ngo bazohinga nukuri igihe kimwe abasoda bigeze bakatanya bigeze kuzatwara amahuza ye bamara bumva intambara yakomeye akamambura tena akamambara gisivile akamata imbunda akamashaka isuka ngo natafuta akazi none nivyo bigiye kuzoba ariko ukurikije uko amatangazo ari hano Bertrand Bisimwa na Lawrence Kanyuka bavuze ko bwake mu gitondo coalition ya FARDC iri kumwe n'abazale n'intera hamwe iri kumwe n'abajenesi iri kumwe n'abarundi bose bavuze ko ngo baterazanya bigwe n'ijya Bukavu bateraza Kasika ko baragwanira ku kiraro ca Kasika bazambuka baja Kamituga abandi nibo bateye hariya nukuvuga ngo ifuro 8 bavuze zose
abacu niba basirikira ngayo ngoko andi makuru kuko twicara tubibabwira rushinge rwanyu rugume kuri amacano ni kuri Joshua Entertainment Mibunda TV1 ndetse nanje Rugenza TV hanyuma andi makuru tuze kuyamagiza mu kandi kanya amatoka yaraba yabaye tuze kubabwira iragucya amadu w'imurenge intare za salamu